لباجار دیریک نزی 205 مالباتن کوبانیین پنابر هنه لی پشت رید نابر جزیره و کوبانی لروج آوای کردستان هاد وکرین پرانیا وان مالباتان آمادکارین خود کنج بو وگرن سر ملک وارن خل کوبانه هذا وگرن نام سيارة قرتية بسي بين حزارة ومقرادي خد طبقان دي وامكي بقرن سبي ان شاء الله مهرن لور الخاني من حمو خرابنا واذكرم بركي خاني كي زارو كي من شغله ما بهم تزارون حياني كم تشتكي وشيد كن وغرادي من ودر كي قال لك ترتبوا نهبان دبرن شتوني نبني اب مالباتا پنابر یک و اونیزی 7 حیوان الباجار دیریک دجین دیارد که کو او دی ببینن الوی باجاری جبر الگوری گوتن اوان مال اوان الکولانا 48 الکوبانه جبر شر هات رو خاندن و او نجارن جیان خود پنابریه ده دوی دمه ده بدومینن بس ام فنا قرن جبر تمام مالا ما داعش تيذابو وتحالف اللي خس مالا ما شعاتيا يعني تشتك سرها بنما جبر اسكي وزارو كان ها ببم كره كويده يعني زارو كي من شادر داعش نابن دبين ورن ما شادر وگرتنا قامپا زارو كي من نكون عيش ببن شادر دا اسكيل في درب مدير كيل فر اوف هي جبر الكوباني اوف تنه مثلا كهرب تنه عشات شاتنا از نكون وگرم احمد او جی پنابرک کوبانه للگوری گوتن اوی روشاوی آبوری گلکی خرابه و گازن داد که او دبیجه پرین کوبد اوتومبیل جبو مالبات اوی وگو هز کوبانه بویر نینه جبر هر اوتومبیلک 5 تا 75 هزار لیره سوری دخوازه هبالان ام دغازن و یرو هک ترمبیل بها کرن کرن 75 هزار جبر مبعر نکوبانی و عائلات منو بری من 15 هكي ترمبيل مرة تنه كان بيهرن و ام دغازن ام بانك كي جي بارتيا سياسية ام دغازن كو ما بگرين بازار كوباني تاوی کو هجمارا پنابرین کوبان الهرم جزیره یا روش آوای کردستان هجمارک مزن بو لیتک کامپین فرمی جبو وان نهاتنه آوا کرن آزاد چمکاری روداو دیرک